Talofa lava o se whaopoponga o Tala whai o le neiva yaso i le tautua si whong le mua mo tala fau mai Sāmoa. E ui nei ti Sāmoa lunga o le whaavaa o le whaatulanga ino atu nu o le larulangi lunga o le whaafanua. Ai e maua e matati a wei au sia e pei foi o le tausana o le atu nu na whai masui o Sāmoa mo le temi mua e lunga o le fola le sa ilia leo tausana o le kelope. Wa tūlai mai le tamaita i a Hilani Pearl Kurupu, e le tūlanga lua o lea fo i tauwhanga. E le whaalinga o le whaaftai le tamaita i lunga o penga te whaailangi. Na ia whaailoa ai lo na whaanaunga sa ia i au sia le tūlanga se fulu. Peitai, wa māua e le tūlanga lea ua i au sia. O Hilani na ia au sia le vaenga toa 5 pito i lunga, na sa i lia ai le tamaita i siampini. Mai le toa se fulu ma le 5 na filifilia, e ao fie ma le tausala o lea tunu. Oh, Tala Lam Sam! We made runners up! Our small island made it to the global stage, and I'm so happy for all the support. Oh my goodness, everyone's such a... I just want to say thank you, Vodafone Sāmoa, for Tala Lam Sam, for the support and the love. Thank you, everyone. Oh my goodness, I can't believe our nation made it to runners up. That is amazing. I was truly aiming for top 10, but here we are on runners up. And I thank you all for the votes and the support and the love. And look at our crowd. And look at Sāmoa. Thank you, everyone. I love you all so much, and I'll get on my live after and talk to you. Sāmoa made it onto the top, and I'm so proud to represent such a beautiful nation. Love you all. Thank you for watching. O le pula le company telefoni le Vodafone, na o antu le vaenga sa whaatau tei le sa ilinga siampini le po ane po. Mamamoli atu iai le anta o le tama i tai tau sala, o le tausanga lua afe lua sifuma le lua afe lua sifuma le tolo. O lo tumu i saini anisi o le to telo le atu no. Na mamoli atu ele wha malosi mal wha aloto tele, a o alo le tama itai e le sa ilinga o le siampini. O le company telefoni le Vodafone sa o lantou wha tupe na antoa le o anto le tama itai, e ala isa lantou wha la wilo na filifilia i le tama itai le wha i unga o le tausanga o mawai. Ma o se lui le al tama itai a Hilani watu i nantu tu pulanga tala vau tama itai uma le atunu. E matua te le avano e mawhai eo na o antu tu pulanga tala vau le atunu. I tau vanga wha avao malo te tele lo langi, mai se lau pasene le mawhai o na manu malo mai iai. O le avea o le tausala o le atunu i le tūlanga lua i lea fo i tau vanga o le tausala o le kelope. O se tasi leo wha alau i lo tele o Sāmoa i le vaenga o turisi le lo langi. O le vai aso neina sua i nei le palapala mo se ngā luenga fau i vai 5, e fausi ai le maota fau wha apitoa, mo i lanto i ei a fianga o le mafau fau. E si tia ese mai ei ilo nono fuanga o lo i ei moa, leo o lo wha ingoi no le Cause and Trust. O se tasi leo polo ke te tele o fisoswani mai ele malo i Apani mo Sāmoa, e tau le mai le tangaruenga o le soifua malo lo ina. O le fionga le minista o le tangaruenga, ia wālasi rua pito whanua ta fito sele, ma le ofisa sili o le soifua malo lo ina, ai ono Dr. Adeke Keroma. No lato whaaftaia le malo i Apani, e lo lato wanga le leima fisoswani pēr mo le atunu, i ati na e le ngato soifua malo lo ina, ati na e te tele, ai whape na fo i le tūtau i awa onga. E so le no whanga fau le neo le awhausia i le mauta fau, ma le ofisa o le mpasa o le malo saina i Sāmoa, lea e le mamau ese mai le a onga korisio a vele. Mai o le malo i Apani, o le a whatupe i na atoa lea whamoe moe. Na whailo mai e le sui komsena o le tangaruenga o leo i ampapa li i Mona Lisa tia i keti. O le maliu mua lava talua na amata le neitau sangalua felus fumalfaa wa ripoti atu i le matangaruenga. O le maliu leo se talavau e lua se fumalelua tau sanga le matua, mai a fiu ango tua sivi ma fonga poa. Ai maupolo atu i le fiu ango sa malai ulu, lea na tupu mai ele whaana velave. Wa tau fia ne le vava ai ngā leo i tua sivi,
le tala vau sa malai ulu e luas fumaltasi tau sanga. O loo mōlia o ia le na wha o ina le maliu, e le tala vau luas fumalilua tau sanga le soifua. O le asono le maase de fau Februari, o le atu lai e lea tala vau i lumo le wha amasinonga, e a matatali ai i ona mōlianga. E toa se lau luas fumalevalu le au whae o li matama i tai, wa sao fia tu le vaenga lona lua e a mata ai ko le ninga ma o onga, e whiriwhiri ai i lantou e a vea mamalua le malo. Wa whase e atu le se lau luas fumalevalu le ofisa i matautu, e wha malama le isi la asanga fau le o le ao lato wanga i ai, e pe ona a mata le i su enga tustusi, e le ngangana wha Peritania, wha Sāmoa, ma le matematika. O moi bitinga ntanga luenga o leo mo le nei tausanga. Ia vave o na whaia su enga ia masa i lia i lanto e mwhai o na pasi mai ai. Ina ia au sira fwoi numera mo o mi o le afe luas fuma le fitu. Ia lava masina e kolenie i lanto ia i tūlanga i pui puinga. Au lumana i le masina o kitopa, le tani malo aisi o tātu o tenu. E le fontanga o teita i o malo le tau pulenga. O se tasi o fuafua ngana whaadia na tanga luenga o leo, o lo tau mawhaina ia o anto le temi le ua mae a whaatau na wina, o le whaapipi na leo me pueanta whaata ambilo le taulanga, o le awhisoa swani te le mai e ngā luenga li i matama i ta i malu le malo. E ui o le ua whaamaunia e le soifua malo loina, wa toi ofi mai i le anto nuu pe pepesi le whaamai o le fever rheumatica, and whae loa manino e le ofisa silio le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e leo i eise tūlanga e whaapopole ina ilu tātua tunu le fuendu mera le ua maua le teimile nei, ona e le tasi se meolo o a fia i siama i o pepesi, pau le tūlanga e te tau na toi whaamanatu pe i le antunu, o tūlanga i pui ngai e whaatama ia no whanga o tautu ufua i le namu, pe a masalo mia wa a fia se tangata po o tamaiti, e te tau o na whaafsota i vave fo mai, e a whaia siaki, mai e whaavave ni tonga fitinga, pe a whaia e whaamaunia o tau a veina e sea tangata ni siama. O le vaiaso te nei na ripotia le soifua maloloina, wa whaamawina e to a iwa i lantou i wa a fia i siama o le fever rheumatica. O le tausanga i lua fese fulma le fitu, na whaamawina i le au whae o tangata le antunu na a fia i siama o le fever rheumatica, e to afe 5 selau 2 fulma le lua, tolu selau 3 fulma le iwa i lantou na tinga aina mata a fia i mautanga sa ngase, ai whaamawina le to wha na male li wai. O tala fawia mo le whai unga neiva yaso mo si o tātou tino, wha soi fwaya.